na ende tigamba tebi ababonzi bakoboli chikura mbuya bali na ende mo basikorwani onde tigabali bakoboli baboli lakini ituna abagusi wekatwa kesabo esengencho umuntu oli twaseri odotabiri naki wekamogende oli obwate chikura chinyinge nero ochikwewe ticket intuna abagusi chikura cheto chiri erbo miasta choka nturebanga ntubwati nyomba ntubwati team bone etokogenda tugende busaigo tutebangeti bose goika twebange tujega igas William Ruto tomotebinga ki aye tobwatasi tobwato koboko tikatokobwatasi 2032 nayo tobwatasi. So those are the main reasons into toka tebana ki William Ruto etoko mwachi tam because one sha yae ya chakira okolegas chipara cheto chia kwamede chia chakiro estima otoire busia ogende nonye nyansiongo gaiga tuachete nene baka nyansionga. Every constituency in Kisiis and Nyamira County nebwate chiro egendrete koko genda gaiga nyansiongo echiro nero ogende West Mogirango ntubwate chiro ya Nyamaya ntubwate chiro ya Miruka ntubwate chiro ya Nyamira chionsi batangasire babekiro mutandao ngo abale contractor aswe arosti chirecho bone toko tigebi interview tochikubwati omuntu otabwati kendo aho toabono iga ose toko tigaraga iga oyatwegenta gotoa tumanye gusuka bali bataye gusuka ndokonya kweberera ndi na toa kende kiriya gotoa tumanye ko manya guchimotu ali ngakibinto biko ose mbobe togo kwani mbobe togo kwani ikotoka ndra ko bera gaiga na William Ruto bale ngabata doji korra William Ruto muda doji komora ekamaene kabisa kabisa ose dali Nyamire enele Nyamira kabisa enyene because linalenga gocha ena obwete sana konye tuwate Nyamire mbimba takitiko bategara rapi lakini yaro na harolire botambe injengo teba tikakino montacha oni chinyanya cha bali bobwate chinyanya chimba lili chinto buchi bwato musoli omonge bune ichichito mokoreki bali bobwate chinyanya chimbese abantu bande bagende gotobi guchiyankyo lakini unandoje chinyanya ichichito mwachigo lili chito chimba lili chibwato musoli omonge mbalenga banjara na mangana William Ruto gaiga ngoro kyango iga. Nilikuwa nasema namna hii, hawa tumekutana hapa kama viongozi wa Kisiis na Nyamira tukiongozwa na chief wetu Mheshimiwa Silvano Sosoro, Mheshimiwa Tonya, Mheshimiwa Jerusha, Mheshimiwa Steve Mogaka na wengine na MCAs wetu wote wakiongozwa na speaker. Kwa sababu sisi kama jamii ya Omugusi tunataka kujua ni mambo yapi yamepangwa katika serikali ya William Ruto ya watu wa eneo hili. Kwanza tunashukuru kwa yale ambaye ametupa, yale mabarabara ambaye yalikuwa yamekwama, kama hii barabara ya hapa Makara kielekea Isoge mpaka Manga inaendelea, kuna masoko ambazo zinaendelea. Tunataka kumshukuru sana kwa hayo. Lakini bado sisi tunaomba mengine mengi, kwa sababu hii ni jamii kubwa sana na tuko na watu wengi, na sisi ni watu ambaye tunamsupport rais wetu kwa sababu tunajua yeye ndiye rais, na tunamuomba ya kwamba tuweze kupata mambo mengine kama mabarabara, stima, tuongeze pesa ya stima, pesa za soka weze kuongeza na mambo mengine. Tunashukuru kwa sababu ametupa watu kadhaa katika viongozi mbali za serikali. Tuko na waziri, tuko na Solicitor General, tuko na PS ambaye tulipewa juzi, tuko na machairman karibu 23, tuko na CEOs 14 na mambo mengine mengi, tuko na VCs kama 6. Lakini sisi tumesema ya kwamba kabla siasa ya 2027, sasa hivi kitu tunaomba kwanza ni maendeleo. Maneno ya siasa ni baadaye. Siasa itakuja na siasa itaisha, lakini katika bajeti hii
ambaye tumepitisha juzi kama wabunge ya trilioni 4.4. Sisi tunaomba sisi pia tupate ile share yetu katika ile budget yetu. Na sisi tunaambia rais, sisi tunamkaribisha hapa Kisiis. Lakini kabla tumkaribishe, sisi pia tunaomba tukaribishe kule Nairobi. Ninyi mko karibu kwenda Nairobi? Si rais atukaribishe huko? Tuende tumtembelee, tumwambie yale tuko nayo, maneno ya barabara, maneno ya stima, maneno ya maji, maneno ya uongozi, kwa sababu tunajua ya kwamba yule ambaye ni rais wa Jamhuri ya Kenya ni William Samoei Ruto, na sisi tunamheshimu, tunashirikiana na yeye kwa sababu tunataka Kenya hii iweze kuenda mbele, kwa sababu yeye ni mtu mwenye maono. Tunajua serikali ilikuwa na changamoto tulipoanza, lakini sasa hivi budget iko sawa, serikali iko sawa, iko pesa ya kutosha, atusaidie hapa Kisiis, kwa sababu Kisiis pia ni Kenya. Abantu abana ngo bate batoli Kenya saa ngo chali hawa watu wa kamera sasa wanaweza soma. Bagusi egendo tutagete ne para nerera nyana gotokona. Na ine chipare chitali ngani ga ukachia kwa mete Kenya ngima chipare chia kwa mete Kenya ngima. But as we speak chipare chionsi Kenya ngima chiegokire tuwaka nile contractor 40% na umutenyo gocha ngwaka na tore another 60% chi contractor chionsi chira ne para hatoroseri chipara chetu. As we speak gusia estima to wate mechanene to wate mechane menene, but as we speak today Nyamira eire 800 million babe kirama antestima kilo mundanyo olestima nonye bali bagotara botuko tubabekere libagweta baite buya mbaba siko gocho eyere buya gosere bobe, lakini mogo totebinga turwa togende muina kende nkeyo ondetayo ole muina nonyo ole muina nere muina atagetogo soa es William Ruto nera anyo ole gento abeke munu ogende sector yobuli omondo yokuruku William Ruto in 2022 etu akagoliro obwoyo shilingi 7,500 bono igo obwoyo obore shilingi 2,500 egendo totagete togende Ruto tomotebi barusi obwoyo kuru Nyamira gose korugaiga bairo obwoyo ese binyoro asa abantu baito baranyoro obwoyo ange ejure buya gosere bobe ere buya gosoro bobe tuatebire gento kende William oyo temire amangana mabere atoretore Kisiis eitwanga amabera ya instead yokonima 35 shillings ligo lidia mabere lya kinire mpaka 45 mpaka 50 shillings torete ruchikula gaiga na indu tuonia mabere itwanga gaiga abantu baito tigatobe serious amangane obolimi William Ruto emyaka ebere yoka urusire chikatel chonsi chikao ekao buna boikoyo ebakaonirie kao shilingi 50 ekilo bone kao ebakoni shilingi 110 mpaka shilingi 150 ekilo ogende boruya moina omondo yokoruku Rigathi Gachagua ato tebetinga nto base kokonya abantu abaluya, lakini wetra babo osoro na majority leader tokateba goika tuetie sheria eri yamaganie sukari bono kokogenda gari chikamba ni chie sukari ko chia gure chire 17 bono chikamba ni chie sukari chia bokire Western Kenya echire 11 omwako weta we only imported 30% yesukari Kenya. Omondo yo William Ruto indwe sababu ya itoto kwa batebel tuta ni omondo yo koruku William Ruto inflation rate ya Kenya lilie ireto bogambi arenge 9.7%
bono ige inflation rate ya Kenya ere 3.8%. No ngaki ya Uhuru arenge 7.8%. Ngaki ya Kibaki arenge 4.5%. Echina chisababu toko batebe. Nga sababu yo support Ruto nei. Oligereria mangane yo walimu. The total number of teachers in the entire country ere 300,300. Umondo yokoroku William Ruto emyaka ebere olikira abana 76. 76. Buno yao debiri 76,000. Omotenyogocha ngolika tora abalimu bane 24,000 baigaba abalimu 100,000. That is 30% of the total number of teachers. Bali kiru engaki ya Kenyatta, engaki ya Moi, engaki ya Kibaki, engaki ya Uhuru. William Ruto has employed 100,000 teachers in 2 years. Na indu munaba gusi egendo to mwenda gokora to chamo to kwane na migosio minto diri bako bagibintebi nera iro koboko bogeka akonya abali mu baito bali maya gusi. Echina chisababu indu toka batemena ki esababu yeito yokobera no musike William Ruto neye inje una Japhet omundande ebindu esi Ruto nkomokani esengencho na ki tindaro ra muntu obwate chinguru uranyare gusukiruto oyo esengencho inje Ruto nkonye nambeyemo nimbwate pare gendrete bona nimbwate stime gendrete bona ondikira abana balimu ono igango chitole kulika abasikali nduga nero bwato moyu ogotigonkonya ngende moina esi mogotote bitogende kende nkeyo mbaye bangeti mbagwati team mbagwati program mbari konyara gotara Kenya no barasamo 24/7 nene tigambate chisegie chichonsi muroche chigendrete Kenya nechikabirenga Tigamaboli president umutangani o Kenya okorogu Kenya tangabiraki oyo ukabere korogu Moi ngabiraki oyo gatatu okorogu Kibaki ngabiraki oyo kane okorogu Uhuru Kenya tangabiraki oyo gatano okorogu William Samoei Ruto ngabiraki Waiguru mugusia Mwiguru munyangoli Mwiguru magere ona injo ta goswara nesegia abandi intu bunaba gusi eto bwenda ko bamunonchome gatiari no to bwenda gosoa libako na chekeki turusie keki koruo toletera abantu baito turusie para koruo toletera abantu baito turusie amache turusie stima turusie na cabeza toletera abantu baito no to abaretere rero Osomuka dentro ntote to ikaranse bosaiga to baikaransi sa bosaiga to baikaransi sa bosaiga uikarero kiro mundage ne karaga sukari uikogene na gachumbi uikogene na kamatumbi na bange na uikamogene na sabuni genda osibiri omugage sateria ko kadabuya